салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. намоиш чун ҳар вақта аз се гурӯҳ иштирокчӣ ва дубахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. инак дар барномаи имрӯза умарҷону модараш, дар гурӯҳи дуюм мустафо бо модарҷонаш ва дар гурӯҳи сеюм бошад исмоил ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кане аз байни онҳо ки ғолиб мебарояд. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулияти дӯстдоштаи фарзанди ман ин хондани афсона ё гӯш кардани афсона аз забони худи ман мебошад. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта, чун ман коргар ҳастам ва бештар кӯшиш мекунам ки барои фарзандони худ вақт ҷудо намоям. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? хело кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? бисёртар ба ман суол мекунад ки модарҷон, кадом нави мошин тезтар ҳаракат мекунад. хело кунҷкоб аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта, агар ҷавоб надиҳам такрор кардан мегирад. масалан чӣ савол медиҳад? модарҷон, ин хел модарҷон, чӣ кор кунам? саволи ман ба ҷавоб наметиҳед. маҷбурам ки ҷавоб диҳам. дар назди шумо эркагӣ мекунад? албатта, фарзанд ҳамеша ба модари худ эркагиашро нишон медиҳад. бале. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бисёртар пӯшидани шиму костюмро дӯст медорад. мехоҳад ки ҳамеша дар диққати ҳамагон бошад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? бисёртар худи ман бо писарона машғул мешавам, алахусус бо Умарҷон. ӯ гапдарои ки аст? гапдарои падараш аст. бисёртар ба гапи падараш гӯш мекунад. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? албатта ёрӣ мерасонад. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? мехоҳад ки сарнишини ҳавопаймо бошад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? гӯш кардани афсонаро дӯст медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? албатта, онҳо ба ман бозӣ мекунанд. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? бале. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? ба техникаш ҳоз зиёд дорам. саволҳоям оддӣ ҳамин аст. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? албатта ҷавоб медиҳам. метавонем ба пеш. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? ман бачаи эркаям. дуруст. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ман шиму костюмро пӯшидан дӯст медорам. ки бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? бо модарам бисёртар сайру гашт меравам. шумо гапдарои ки ҳастед? ман гапдарои дадам. дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? албатта ёрӣ мерасонам. шумо чӣ орзу доред? ман мехоҳам самолёт дай кунам. метавонем. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? машғулияти телефонбозиро. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? албатта бозӣ мекунем. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бисёр кунҷкоб аст. мисол аз шумо чӣ мепурсад? дар бораи ҳардам чизеро бинад савол метиҳад. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? албатта ҷавоб медиҳам ба саволаш. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бисёр бача эрка аст. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бисёр шими костюмро наз мебинад. ки бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? бисёртар ман. ӯ гапдарои ки аст? гапдарои падараш аст. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? не. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? орзуи сарбоз шуданро дорад.
шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? من телефонбозиро бисёр дӯст медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? ҳам бозӣ мекунам. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ҳа ман кучкобам. масалан шумо аз модаратон чӣ мепурсед? ҳарчи. офарин офарин. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? ҳа модарам ба саволҳоям ҷавоб медиҳам, падарам не. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? дар назди очам бале, дар назди падарам не. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ба ман либосҳои хонагӣ маъқул. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? зиёдтар падарам мебарад. шумо гапдарои кӣ ҳастед? гапдарои падарам ҳастам. дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? Не, ман ёрдам намедиҳам. офарин офарин. шумо чӣ орзу доред? ман сарбоз шуда мехоҳам. фарзанди шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медорад? расмкаширо. оё бо фарзандатон бозӣ мекунед? бале. ӯ кунҷкобиро дӯст медорад? бисёр. мисол аз шумо чӣ мепурсад? бисёр математикаро дӯст медорад. саволҳош бисёр оиди математика аст. ба саволҳояш ҷавоб медиҳед? бале. дар назди шумо эркагӣ мекунад? бисёр. ба ӯ бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? бисёртар либоси варзиширо дӯст медорад. кӣ бештар ӯро ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобо? падараш бисёртар мебарад. ӯ гапдарои кӣ аст? гапдарои ман ҳам аст, бисёртар аз падараш. дар корҳои хона ба шумо ёрӣ мерасонад? лозим бошад ҳа. фарзандатон чӣ орзу дорад? оё медонед? ягон вақт мегӯяд ки духтур мешавам, боз ҳозир мегӯяд ки милиса мешавам. рости ҳозир ҳар ду фикраш ҳамин аст. намедонам кадомаш бошад. шумо кадом машғулиятро бештар дӯст медоред? футбол бозӣ медорам. оё модаратон бо шумо бозӣ мекунад? албатта бозӣ мекунам. фақат росташ бигӯ. шумо кунҷкобиро дӯст медоред? ман кучкобам. офарин бачаам. модаратон ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонад? албатта ҷавоб медиҳам. фақат росташ бигӯ. шумо дар назди модаратон эркагӣ мекунед? не, ман инка нестам. ба шумо бештар пӯшидани кадом намуди либос писанд аст? ман либоси варзиширо дӯст медорам. фақат росташ бигӯ. кӣ бештар шуморо ба сайру гашт мебарад? падар, бибӣ ё ин ки бобоятон? маро модарам. шумо гапдарои кӣ ҳастед? ман гапдарои ҳар ду ҳам падар ҳастам, ҳам модар. дар корҳои хона ба модаратон ёрӣ мерасонед? албатта ёрӣ менам. офарин бачаам. шумо чӣ орзу доред? ман сарбоз шудам. ҳеҷ гап не. инҷо даври аввали барнома ба анҷом расид. биёед мебинем ки ба даври дуюм кӣ роҳхат гирифт. чунон ки мебинем дар даври аввал посухи модари Умарҷону Мустафо нисбат ба модари Исмоил дуруст баромад. акнун дар даври дуюм мо санҷишро бо Умарҷону Мустафо идома хоҳем дод. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб мебарояд. ранги дӯстдоштаи шумо кадом аст? сабз. кадом меваро бештар дӯст медоред? тарбуз, ангур. аз сабзавотҳо чӣ? картошкаро хеле дӯст медорам. кадом намуди гулро меписандед? гулелоро бисёр дӯст медорам. шумо кадом фаслро дӯст медоред? тобистон. барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? ман дар тобистон таваллуд шудам. бароям қад дӯст медорам.
خواهش نوشیدن شیر رو دارید؟ بله. حیوان ها رو دوست می‌دارید؟ من همه حیوانات را دوست می‌دارم. بسیارتر اسب دوست می‌دارم. افسانه رو چی؟ دوست می‌دارم افسانه. با شما مادرتان افسانه نقل میکند؟ نقل می‌کند شب‌ها. با باغچه رفتن رو دوست می‌دارید؟ چرا خیلی دوست می‌دارم. برای چی؟ با دوستانم بازی می‌کنم. دوستی بهترین شما کیست؟ با من معروف. قرائت شعر رو دوست می‌دارید یا سرودن سرود رو؟ دلخوانی را بسیارتر دوست می‌دارم. خوراک پسندیده‌تان کدام است؟ شیربرنج آش پلو. خوب کردن رو دوست می‌دارید؟ خوب کردن را دوست می‌دارم. شبانه ساعتی چند خوب می‌کنید؟ 11. رنگی دوست داشته فرزند شما کدام است؟ بسیارتر رنگ سبز رو میپسندد. وقتی که از بازار یگان چیز خریدنی شوم میگوید مادر جان با من همین رنگش پسند است. کدام میوه رو بیشتر دوست می‌دارد؟ میوه های دوست داشته‌اش این تربوز انگور میباشد. از سبزوات ها چی؟ از سبزوات ها بیشتر کارتوشکا رو میپسندد. کدام نمود گل رو میپسندد؟ عمر جان گل لاله را دوست میدارد. فرزند شما کدام فصل رو بیشتر دوست می‌دارد؟ البته تابستان، چون که در تابستان تولد شده است. خواهش نوشیدن شیر رو دارد؟ البته خیلی دوست میدارد. همین صبح شیر نوشیده اومد به اینجا. حیوان ها رو دوست می‌دارد؟ به نهایت حیوان ها را دوست میدارد. کدامش رو؟ حیوانی دوست داشته عمر جان اسب میباشد، چون که سالش اسب است. افسانه رو چی؟ بله، افسانه را دوست میدارد. شما با فرزندتان افسانه نقل میکنید؟ البته. فرزند شما با باغچه رفتن رو دوست میدارد؟ بله دوست میدارد. برای چی؟ در آن جای با یار و دوستانش بازی میکنند، مشغولیت ها میگذرانند. دوست میدارد. دوستی بهترین فرزندتان کیست؟ دوستان عمر جان این عمر و معروف میباشد. فرزند شما قرائت شعر رو دوست میدارد یا اینکه سرایدنی سرود رو؟ قرائت شعر البته دوست میدارد. خوراک پسندیده‌اش کدام است؟ خوراک پسندیده‌اش یعنی صبحانه شیر برنج را دوست میدارد. بعد آش پلو را. خوب کردن رو دوست میدارد؟ دوست میدارد خوب را. شبانه ساعتی چند خوب میکند؟ دیر خوب میکند. 11:30. رنگی دوست داشته شما کدام است؟ سیاه. کدام میوه رو بیشتر دوست میدارید؟ ماندارین. از سبزوات ها چی؟ پیاز. کدام نمود گل رو میپسندید؟ صدبرگ را دوست میدارم. شما کدام فصل رو دوست میدارید؟ فصل زمستان. برای چی محض همین فصل رو؟ برای آنکه خنک است. خواهش نوشیدن شیر رو دارید؟ من دوست میدارم شیر. حیوان ها رو دوست میدارید؟ من حیوان ها را دوست میدارم، زیادتر سگچه را. افسانه رو چی؟ من دوست میدارم. با شما مادرتان افسانه نقل میکند؟ نه، با من نقل نمیکنه. با باغچه رفتن رو دوست میدارید؟ بله. برای چی؟ برای آنکه شیر از یاد میکنم. دوستی بهترین شما کیست؟ دوست بهترینم رسول است. قرائت شعر رو دوست میدارید یا سرودن سرود رو؟ سرودا. خوراک پسندیده‌تان کدام است؟ کتاب را دوست میدارم. خوب کردن رو دوست میدارید؟ نه، من خوب کردن را دوست نمیدارم. شبانه ساعتی چند خوب میکنید؟ من ساعت 10 میروم.
ранги дӯстдоштаи фарзанди шумо кадом аст? سیاه кадом меваро бештар дӯст медорад? ماندارین аз сабзавотҳо чӣ? او عموما سبزیجات نمیخورد دوست نمیدارد кадом намуди гулро меписандад? گلی صدبرگ رو фарзанди шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? فصل تابستان رو دوست میدارد барои чӣ маҳз ҳамин фаслро? برای آبازی کردن хоҳиши нӯшидани ширро дорад? بسیار شیر دوست میدارد ҳайвонҳоро дӯст медорад? кадомашро? سگ رو بسیار دوست میدارد афсонаро чӣ? دوست میدارد افسانه шумо ба фарзандатон афсона нақл мекунед? البته نقل میکنم фарзанди шумо ба боғча рафтанро дӯст медорад? دوست میدارد дӯсти беҳтарини фарзандатон кист? رسول фарзанди шумо қироати шеърро дӯст медорад ё ин ки сароидани сурудро? قرائت شعر رو хӯроки писандидааш кадом аст? خورتوب хоб карданро дӯст медорад? نه دوست نمیدارد шабона соати чанд хоб мекунад? نه ده инак даври дуюм низ ба анҷом расид. ана холҳои ҳосилшудаи иштирокчиён. фикр мекунем ки хулосаи худро баровардед. дуруст аст. холҳои Умарҷон нисбат ба Мустафо зиёд шуд. Умарҷон муборак. Умарҷон, ғолибият дар ин давр муборак бошад. мо хеле шод ҳастем ки имрӯз бо Умарҷон дар ин барнома иштирок кардем ва каме ҳам бошад аз хислатҳои якдигар, аз одатҳои якдигар бохабар шудем. ба телевизиони Баҳористон изҳори сипос мекунем барои чунин барномаи диданӣ. хайр. тамошобинони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест. танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. биёед шумо низ худро бисанҷед. хайр, то боздид.